Cepet saya cepet. Anjing kan anjing bodoh. Hai guys. Halo guys. Mau jaib guys. Kamu kumaha ngalauk nak? Selamat ya. Duh di nyane. Kamer tidur banget. Enggak kayak gitu. Coba. Numpak. Coba. Ayo video. Aku bilang kabeh esa. Orang video. Dia Pak. Guys tuh kita mau perjalanan pulang guys. Ada bahaya mobil tapi lumayan. Gaskan Pak lewat anjing Pak. Lewat anjing balik guys itu guys. Ada. Tuh lagi jalan pulang guys. Tuh ayo guys lagi ngambek guys. Ada jembek lo guys. Guys, udah keburu si Sela. Tak anjing tak. Tah. Ndi. Itu tuh, kita mata. Itu ada anjing guys, anjing yang tadi mau. Banyak bocil, Bro. Dia. Hah? Kau orang ka dia. Hayang minum tak? Boleh. Tak nyeun. Tuh nu dicari ka itu naon sih? Oh. Truk mau es truk. Kuat. Oh, itu. Minum moal. Hah? Minum moal. Boleh. Sok kuat minum itu. Oh. Mari mas. Jangan di ditu kuat ngawadan. Heeh. Dua orang Ini. Mending hijikeun lain. Hijikeun ke nginum di ditu. Mohon, boleh. Oh gitu. Oh mending diplastikan masing-masing gitu. Kan di talian. Oh sok. Esnan. Boleh. Serukan kabeh. Hah? Sarwakeun kumaha maksudna? Lagi minuman kan mau kumaha. Euy saya mah eh. Gula tetenan yuk. Sok atuh gulbat. Ini kurang merenes lagi. Naon di dieu kijing teh lauk. Lauk. Kurang. Oh, ayo urang. Aya. Urang. Tas. Hah? Lobster. Kumaha mun tos kumaha? Mun tas anu cai. Ye ulah anjing palit engke tentang teu bisa ngojek na. Bisa dong urang mah. Ulah. Ayo. Atuh cai. Kurang sabaraha deui. Ini kene. Itu jadi itu si itu tuh. Jadi. Mau masak sayurna lain? Kumaha newakna? Carikan bapak moal. Geus ka bagian kabes na? Itu nu si tuncan. Ya naon tah? Kuat akanna jang bekal di ditu. Kuat. Cireng. Bayu. Ek bakal naon ya? Wahyu itu budak kek naon? Bisa eta mah ditawaran teh halare seginingan. Uy naon? Atuh, mah cireng teh naon? Hah? Tuh ayo. Kumanya nih? Kayak geus teh kusuran sok teh da dalah gitu. Iya eta bawa ya. Bawa ya. Ya bawa ya. Kayaknya tadi arakan itu teh sok kok. Buat. Ya bawa dah. Ya, tuh, apa tuh? Saya tamari ngomong guys jauh, pop mie, mana mah? Ayo ditawaran deket. Dia seberapa? Kanteng. Jalan kemana orang? Ayo kan di orang ya? Orang kan. Guys. Adi tolong. Guys. Nih kan ya. Kan itu aya anjing, Cok. Halo guys. Kepote kan itu. Lurus. Belok kiri, kan ada anjing. Ke sini. Kita maju.
budak anjing. Sok ada tuh, Mang. Tai anjing. Tuh, Mang, age, Mang. Anjing. Itu Mang age anjing lagi gerlompang. Ayo Pak, mana Pak? Mana Pak? Aman Pak, aman. Mana ya? Ayo. Bawa. Halo guys. Mau hujan di situ ya. Saya anjing. Tuh aing cup jing. Cup aing di. Nagok bego nagok. Demi Allah cup anjing bodoh. Putar balik kan itu. Cup si aing cup. Anjing kata anjing bodoh. Tuh berik anjing nah. Buat naik. Hah? Naik. Nih. Bio. Hei. Buat tempat. Anjing negara ayo. Ucup tadi naiknya pasti di tuh. Oh, itu dia. Kumaha gelewe. Boleh baik. Mana? Yo, di dia. Parkir. Ya parkir. Benteng masalah atau benteng iyo? Bebas. Benteng di. Halo guys, kita habis beri anjing. Tahu siapa? Tahu mana? Hah? Mau cek? Hah? Benteng masalah atau mana? Ya di mana ya? Nang hulu. Di jero. Gitu. Itu lewat sawah, kan itu. Sawah. Iya, nah motor dia. Motor mah ngajan. Stang. Atau sinang kenapa jadi stang? Mau baik. Mana dia? Bro, motor aman di dia, Bro. Aman. Bang anu mau ke ieu. Ayo gede dia. Masalah merek. Nebak masalah. Hah? Ngagelancut eta awal. Awal. Di Jawa, Nak. Benteng masalah. Ayo, wah. Aing tukangan anjing sia. Sieun jep. Sieun teh. Tuh, tenang. Pak, jenang. Ngajak awangan. Ji, bukan nyane ngajak kawangan. Itu ngajakan gue. Tahu Ci. Halo guys, kita sekarang ini akan berenang di Cai Gede. Ayo, Pak. Ayo, Pak. Inilah sawah desa Bunur. Ngaboyor. Hah? Ngaboyor. Ngaboyor. Ngaboyor teh naon? Ulah nijakan eta. Anjing. Mana on dia? Hah? Atuh saparo bae, Mat. Oh lah kabe. Ayo Pak Unti, Pak Unti. Udah di jero lah.
Bawa paling gua. Kawal ke tengah gimana ya mah? Deet. Gimana perasaannya? Bener. Mending sesulanjaan Mario. Udah jeung sangat deh. Nah, wae tol doa. Biar ada jelas dari Fadlillahi taala. Jubur. Ya kita. Halo guys, kita elek ngojai dulu. Ngojai heula. Cek gua semua. Ayo bro, main sama anak-anak desa Bunder ya. Hai guys. Halo guys. Ngojai Bryce. Kamu kumaha ngalauk nak? Diobeng. Hah? Diobeng atuh mah. Mana obeng nak? Lawan di kitu tah. Oh cik. Buat di belah mana? Oh bisa kaci. Wih nyebrang bro. Jero tuh. Pak, mantap. Wah palin. Hei, nyebrang bro. Hah? Aman deh, Eta di dia ini lo jerong, ada jerong. Nyebrang bro, nyebrang. Oh, buat wadan. Plastik bro, plastik. Nah, plastiknya bisa plastik. Aduh. Di orangnya ya. Dia jam. Mana bro? Itu budak. Itu. Naon? Kurang mah plastiknya. Oh iya deh yo. Mana? Iya. Nah. Mer eta mer. Sok. Nah. Orangnya. Atuh, lewat. What? Eta kari kan dia bae. Eta jam. Nah, kurang lagi eueuh. Ai biasana urang di nu kumaha? Oh gitu? Menang deui ya. Nih. Sip, mantap. Belum. Jadi urang nanti dina selah-selah batu. Tak cenahnya. Selah-selah batu, bro. Nih. Jongking di nu kieu mana emang. Mana yo? Bujur sebahasa. Oh, gini. Ay mana hiji sih tadi buka. Oh, di situ. Di belah mana? Anu rada loba di belah mana? Belah dia. Oci wadah mana? Wadah. Ya ada deh. Ya itu tadi itu. Ya, atuh keresekna bare bawa cek eta. Atuh itu kan keresekna. Ini keresekna. Atuh tadi kapan di situ? Ih. Atuh lauk nang kena. Atuh nang ngalah teh. Geus aing mah. Cok, keresek sini, Cok. Lembut. Oh, ayo lok nanti ya. Ini. Lembut. Mutil. Iya, angkat. Dian kan nih, Mas. Kita lauk
nak. Terus aya. Allah. Ih. Tuh. Ih, naon teh mah? Kurang. Kurang deh. Oh, sak. Ih, benang. Benang. Ini. Eta, kecapit. Oh, kieu. Gede kan? Bro, segede kieu urangna. Oh, kieu. Oh, anjir. Ni. Wah, aing mah euy gagal euy. Ni. Wah, aing. Mananya bianya? Si eta mah kal kokojayan. Ya wadahna. Nih, loba. Tah. Tadi main anggul. Yes. Ini. Nih. Ayo eta hadapan suku. Kok tembak rok. Saya sama. Daun nyapit. Tadi gede anjing. Wah, aing mah. Kan dia tuh. Iya, kan. Udah batu gede. Eta, keluar. Keluar. Keluar ke mana? Ini. Aing. Sorangan mah gede. Benang. Siapa? Ngocak ya? Iya, langsung ya, Mas. Bukan, Mbak. Betapa di gunung sungai. Meraih buaya ini apa? Oke. Nih. Waduh ya we. Biru China. Ayo. Ayo. Dia tuh kosin sukona. Ini jam jeruk. Nih. Kabur. Saya akan merikewakin benang tuh. Oh, cuy. Pak, ojek, Pak. Yep, ngalah hurang kalah kokojayan gitu aing mah. Gawat. Itu mah hayang ngalah hurang. Itu mah hayang ngojek. Oh, kebenar. Kebenar tuh, kebenang. Ini. Kebenang. Wah, gede. Kemarin bro, gede bro. Bro. Gede urang. Ini karesek nak. Yuk, karesek yuk. Karesek kan. Kebenang sih. Ya. Mantul bro. Jagoannya udah kayak menang we. Yang seberapa aja? Ayo 20 mah. Oh ya. Tuh. Oh, gede bro. Gede. Udah kita mah. Awas esok deh. Astagfirullah. Si eta mah. Lain newak kurang sama newak tanu maneh mah. Bukan di mana? Yang masa gede-gede. Masa? Kayak sana kata yang lo. Gitu.
petang mas. Ya batu gede. Bayangan. Eta. Tuh. Ada eta. Krep. Ini kemana? Pinang. Nah, ini tadi muridnya. Lain. Totik. Iya. Tengah, Jay. Ulah di kilo. So. Ini. Pinang. Oh. Dah saya teman newak ke balik. Ini. Cucuk bintang kemalaan. Ya, kita ini. Oh, kuat. Nang ayo. Lauk. Ini. Cari yo. Cari. Pinang. Isi tadi teh. Kode ya. Hah? Bu. Tah. Kurang. Ya sih. Ih, Eta. mana? Jilekeun. Nah, benang. Nyala. Itu sucup arahan guys ya. Tak rasa. Hah? Aing mah. Kita. Kap. Bunang anjing. Kata. Nangis. Cak, di sana. Angkat batu. Dino batu. Oh, itu orang aku. Ini urang na. Ini dia di jero. Lalas ya. Gedean. Sedang. Ini. Serius. Dinama. Ini mana ya dah lain. Boleh. Taruh. Kuat. Kuat. Dari kuat. Siang udah. Belum. Itu bisa mana? Ayo. Bisa. Aduh. Goblok. Ini urang mah kopi itu situ. Dia lah. Kaya na. Kabagi kabe. Bagi. Ya. Ya, babarangan. Itu mah ini himbar itu. Ayo, hiji. Jam. Pasti itu himbar. Nek. Udah kita barengan. Saya nama babarangan wae. Ari teu kabagian. Asal silakan diulah ini ya. Tadi minum. Balik na ulah kana jero kan itu makan duit atuh. Majulah sebagai sendal. Kali itu delin. Gersang bro, gersang. Suang ningali nulang layangan. Tinggal babaya, kabawa. Mana layangan nak? Oh iya. Oh hebatnya bisa. Panas atuh.
Baik, benget hidung. Hah? Mana Pak? Nah, lauk. Keringangon mana? Ini sapi di bapak saya ya. Oh hebat, garalak tuh. Ayah nu galak, ayah nu henteu. Mana? Iya. Oh. Ayah lain udah gidok. Panas satu langayang anak. Hah? Oh. Kita panas nang tereng kieu. Di uyuh. Kieu ngapungkeun aya. Tuh. Gampang. Atuh dah sorangan mah. Ieu na ieu teh gini kieu. Kurang naik, tarik kapingna kurang naik. Taikeun heula. Da mau naik. Kuda. Mana lah ngayangan? Oh, itu pegat talina, bro. Oh. Ngiri deh. Waduh. Anak kenapa? Karunya. Hari geus kieu diplakan naon atuh? Naon teh da hujan. Kieu we. Iya, Bah. Sembilan layangan, bro. Alhamdulillah. Sembilan layangan. Ngapung balang layangan nak? Ngapung. Les anghina. Bisa, ada masih bapak. Apa nih? Amang. Oh iya, ada masih bapak. Oh hebat teh. Iya. Kapan aja? Rinco ya, amang we mah. Nya, cik apungkeun. Penting. Nya, cacing. Kita. Nah. Oh gitu. Apung bro. Uluran. Oh. Iya kan dia. Uluran. Kalau tarik. Nya anginna las. Iya. Bocah. Jika ulah tongkong. Yo. Dialungkeun kudu mancing. Oh, juga na dialungkeun kudu mancing. Oh, bari. Kumayu, rasana kumayu. Nyeurik. Dipencet itu. Aman. Ah, nyala dulu. Aduh. Ngomong atuh. Ngomongan. Perasaannya gimana abis renang? Di kalau buk ya. Tadi kan nih urang ka dieu. Jika nu kereta dan cenah. Iya kata di skip jadi iya gitu lah. Pasti di baik susah sab. Gimana ya, Kak? Iya di bakar. Menggelok nak. Iya. Yo, guys, di sini ada lauknya, guys. Lauk ngayah tindi. Hanya ka tuh, Cuk. Hayah urang kabeh. Urang lebak nang rogo. Anak. Mana? Yuk. Yuk. Nih, guys. Kayak bawa kemang sekolah lagi menang baik. Kita cai nang ngecek ka dieu. Niun. Buat. Bedog na. Tadi bungbuan kan ngena. Bedog. Ang tubuh ke ieu. Paling itu bang. Ini begitu. Wah, kingun. Bela yuk di bungbuan. Mana mat di kecap. Sekarang malah dilebak nasi ayat. Kalau sing balap. Aduh kanjut. Anjing balik manuk be. Ayo kan. Lempar manuk be. Bukan manukuan. Boga manuk gagak. Gagak. Kakak. Nah, saya tak gituan. Itu gimana? Hah? Ngegel. Lagi gerak aja mana ngomong kok itu. Cek aing gua kade kalami. Ngoyak bae sorangan mah. Di tata ku ieu ya takon ieu nu kang jenuk dan ngegel kadeakna. Balik bisa. Ya aneh. Ayo. Ngegel aja aneh. Hiji. Ibar mana tahu lah bauci. Kau tadi ke baju. minum kopi dulu. Hiji tadi kan bajunya na 3. Lah, para mana lah.
Kita tinggal dipencet handap. Handap. Halo guys, kita mau perjalanan pulang. Entah lembut. Wah, tapi kena sukuan. Yuk, ngedot saya yuk. Lentah teh, ngedot darah. Ada sarung. Iya. Eta. Yuk. Eta iya. Kita akan pulang ya guys. Kita akan pulang ya guys ya. Bersama Bapak Ucup, Bapak Solihin, Pak Uci. Turun. Wis duit murah. Ya, panggilin ya. Iya, mau Ci, hantar. Naon? Udah. Mau ya. Bikin. Hah? Baru uangnya. Ya, kelak. Ya, 1.000 aing. Seribu ewangnya weng. Ya mari 1.000 ewangnya sata. Ya 5.000. Ji. Ya, 1.000 ewangnya sih Wahyu. Iya, 1, 2, 3, 4. 4.000. Tah 1.000 na dengan cup nya panggedena. Oh, nyo. Coba itu. Ci. Mana? Geus ke bae. Tenden bae lamat ya. Duh, di nyana. Tamer tenden bae lamat. Coba aing dulu. Coba. Numpak. Ayo video. Aku bilang kabeh. Biar. Orang video. Like media Pak. Guys, tuh kita mau perjalanan pulang guys. Ada Wahyu mobil tapi lumayan. Gaskan Pak lewat anjing Pak. Lewat anjing balik guys, itu guys. Ada. Tuh lagi jalan pulang guys. Tuh ayo guys lagi ngambek guys. Ada jembek lo guys. Guys, udah kebawa si Sela. Tak anjing ta. Tah. Nanti Itu tuh, eta mata. itu ada anjing guys, anjing yang tadi mau. Kalau anjing Pak belok Pak. Anjing dosa. Ayo lo anjingnya. Eta awal Pak, geus ieu nah. Yes, halo. Tadi tuh kan. Ah, musuh bukan di mana lah. Guys, ada Pina. Anjing. Ya Allah, dari aing. Guys, ada lembutnya guys. Bayar uang. Pak. Tenang. Belum apa udah? Oh, sok manjakan itu Pak ke warung deh kita. Ke warung. Warung Dian. Bu. Budak. Ya budak. Ayo ngalu dulu. Ya Pak. Cek lancar. Oh, kok iya budak kau gulung wae ngajak ke sawah. Ayo Pak. Udah, selain itu gue. Tuh anjing nah. Ini ayo budak kumpul ampun. Ini deh, kehadirannya ya warna. Mana? Iya. Lurus Pak, orang ketinggalan lurus. Dusun tak anjing. Iya udah nak. Keren. Oh, stop. Nah, ada kamu jauh lagi saya nama. Guys Ucup. HP. Si Paris itu. Enggak. Main nasional, main nasional.